fa bibia fa eye nuanom ekuapem for economic activities, economic activity and social issue. No social issue e be fa bibi fa ahenkwa yakase obi ahenkra na eye den obi ya ahenkra okay ahen ne kra okay oye hwan aha na ekuapem na me fi say yesua fi a ebetumi enya nyimdi efi ho pa enti dama meka ne kan ye nuanom ekuapem fo a womu ye ekuo mienu womu a womu ye niameka say womu ye akanfo ohun a womu wo esuro no mu no bunchiri fi ebinum ye twefofo ebinum so ye fe ne san asanfo na dodo na so fi emetre achim areas any asante mampon a womu wo eye emetre eye eyi ekuapem mountains no so na womu amu ho dada womu ye aboriginals a womu na we fan guans no the hilly guans womu de ese na amechire mu dada no womu ni latefo no ehu okre womu amu ka chirepon latte area ofo ni nyina no womu nso no womu ye fra womu sen guans in fact eye guanfo what I say eni sa enkro we buri ediko nyina no nka no mu nyina ye guanfo a na womu ka eye omuguan kasa no na omu nyina agboma omu from ekuapem omu nyina agboma e from ekuapem okay na sa dudufo ni nyina no ye kase ekuapem a chese omu ye ekuaku empem a omehiem eku empem ekuo empem ekuapem eti ni nkyere mu angaze ekuo ebe 1000 yes ekuapem yes na omu ebehiem ewo wa ye from sa no na omu nya sa din wo abotechi accord okay anu so den abotechi accord no sa time na omu wo ekuapem mountains no akomufu di omu so ebebu omu edi omu so nti omu to nkra frɛ aye achemufo se omu mabua na achemi ni odi enu efa ne safori na ofi eye achemi ebu akwa ni etu ni se onko bua omu nti odi fantefo kakra ni edom bi fi asante na okokon ye na odi nkonim efi eye akomufu nkyɛn nti odi nkonim fi akomu nkyɛn na ekuo ni nyina ye se omu hiem na omu mfa obi obeda omu ano nti omu kwahia wo bebi a ye frɛ abotechi okay around 1677 nemu no omu kwahia ye na omu ye sen omu form eye group a from ekuapem just say all the groups have come together na omu ye say sadia eye okufo no safori nkofo no onu begusu edinyi no omu ni omu am start obaye ekuapem hin no what you say nti ekuapem fo ni nyina no o say omu nya ahemfo nti omu chiche mu into branches ekuapem hin no ekodi eye safori ebusuafo ntem omu ni kwadedefo no ebi so ni eye akufufo no ebi so ni adodankofo no omu di ehine wo mekire eye ekuapem no nti sa group no ebehie mu na womu economic activity nyoma womu ye pa ye se womu ye ekuadwuma nka no ekuadwuma pa na wo hwa womu ye nti na womu tonton nyoma ni ade efi nka no nso no womu nso no womu ani je ye in Paton, what I say, slavery, when slave trade came, they were also one of the people na womu so womu engage ebi womu emfi so womu ye adwundwuma te say womu ye atomofo womu saso ye eburedwuma womu ye goldsmith ne blacksmith na womu di edwuma ho ebi mu so womu ye hunters womu ko efuom eye enyoma womu chechere mbua womu ton efi so wohwe excavation work a womaye o na omo so womaye iron work ankasa ewo ekuapem na omo so womo jaji womodin na chesa edwuma na womo ani je won no na ediba ekodwuma mu a enka no wohwe se na omo so produce mbe eni koko ni yakeka ho nti wohwe koko farm ni ade na ka bebi atatakwashi start ya ogro ni koko ni first no kra oye no wo ekuapem mountains e won start ya basil mission o mo hwe ya spread ya nti enka no pa ye ka koko production bebi a na esopa ye ekuapem side ansa spread ya ko asante eni bebri ma koko no sisi ekodi ebimu nsem no nti sa ni nduma na ekuapem fo no wo mo ye
eti ye breaking it down wa adwuma na akuapemfo ye pa number 1 ekwadwuma but specifically na chese wo mun dodio nyoma ansa koko no eba nti eke koko fuodia Ghana Chrome hadie ehwo na ye beka say e hyase a eko commercial production koko na nkasa tetekwachi no ye nkrani no so kofa ba ye no okodua no akuapem. Yes, no question say koko na nkasa about 1620 ina Sweden for the cocoa bagana wo mudua no wo Cape Coast be bia for on Beulah Farms wo mudua ya no entumi engina what ase entumi engina enti baselofo no so edi bibe abroni bia fa no Reese ono so di biba ya na wo mugura dua no wo eye ekwapem wa na wo mutete na ban edi. It was not for commercial production because na enjeje ye Bako tatakwashi ne dey not be fan amanazo cocoa is a specific cocoa na chese okofa na dopo a otumi gina Africa asase no so a ebumi na odi fi fanado po and be for Equatorial Guinea odi fi Equatorial Guinea odi ba eye Ghana be dua no wo mampon a ebe ye kakraka antie kasa cocoa production na spread ya tatakwashi did not start no mampon no in normal what we have today as a commercially produced cocoa. But before that, there was another breed of cocoa. Cocoa in fact, it was not commercially viable. Internet go for be say yet the question of the cocoa buffer, but the question cocoa no is the one that has made Ghana what it is today. Into which you show me 1922 go na Godsberg. Now for real time no di hini wo your friend say achemmemu o ka say sa papa we need dwumadi a we di nti o say o man ni na ebe na baso. In fact, former governor be your friend Griffiths. Griffiths. Onu ka say na kura no di cocoa ni bi ba ye hwehwemu na che say enya no kure eye tetakwase de na che say obi agi to me say ebe ye commercially viable venture e wo Ghana Kroma nti no kure enya tetakwase no di cocoa ba Ghana first, but tetakwase cocoa is the commercially produced one, which means he deserved that credit that we give to him. What you say e wo mampon side one before so betwa akuapem for the so nearby eye wo mo social life no obi abusa questions. Good afternoon, please. Latter people are akuapems. Why do they speak different language? No me kan ye no mo ye guan wo mo ye aboriginals wo mo ho da dancer akanfo no eba o ati ase nti from Hilly Guans. Hilly Guans na se chese Guans no Guans a wo mo bepo so ma cheche mu da Guans na bi won fante wo mo ni efutufuo wo mo ni ewutufuo no. In fact, Cape Coast, no, we are going for na fante for ebe me se wo mo. Wo ko Asebu, wo mo so wo going for ansa na fante for ebe me se wo mo. Wo ko Elmina, they were Guans, they were there long time. Wo ko Shama, the same thing. They have all become what is called fantasized. In fante for ababe. Wo ba Accra ha, Labadi, no, we are going for omo nimpa ofi labadi no omo kokote latte side no ofan flanko ono no de omo fia ekọ okoko no so nti latte no would be nature says like granite or firestone. What you say so that is what the Guans were. Who come water regional ya wo apafu ya wo buem ya wo nkonya sa group na lobby omuyina Central Coffee omuyina ye guanfo avetimefo no na omhye omu a omunye guanfo omu ya hantafo omu fi hanta no mbesede ko eye koko no so wuko northern region so a ubenya guanfo ni bi from Ketakrachi akwa dikwa yape wusewu edikwa di omo form na wuli omuyina ye guanfo ina gonjafo na kasa original gonjafo na omo wono so omu ye guanfo. So the Guans were people who were here. In fact, Ashanti region, Tafu, area in Nadisiamo community long before we were Guanfo. What I say, now, or here I found Atala of Finam. No, dear, and the phone in the Queen, which is, if you no, we didn't say. Into Guanfo, Womodoson. Now, the entire free equipment for Hilly Guan say, woman, Guanfo, Womo, I also. Kabum fellas, I get to Labo so Jaman district. Guan man kum ewe. The man is a great man. Keep it up, okay? Yeah, that's it. I will send a message about. Open side, yeah, ke ubusa question. Obeti me send it message about WhatsApp number 0202
222067 0202 222067. Here is a question. Yeah. Now, quickly, Musa said the social life. Now, okay, BBC, I can say ahenkra. Is it the same as ahenkwa? Yeah, you ahenkwa you be a yesumanu. Okay. Ohene akwa. Okay. Okay. So you can ahenkra ewo ekwapem awumbenya omu ekwapem aino. You can so be ahenkra. You chi ohen a anaso ohen tenawa. Ubomu se akwara biti nenim. And I know ya wotumfo se tutu bese ne ko achimu na wote apaka mu na aba ayi akwara kete wo mode band bia bobɔ ne nsa esi wotu ayi wo chehene anim osagefo am wati ofori pani wom osi nanim a wapagya ne nsa wono ane efra ne san ahen kra anakra. Okay, to be short. Ohen or your hen no ni sunsun. That is his soul. Ne kra no what I say ohen ne kra no ada no ohene kra good enkan no say yewu ohen bia wo a na say obedi hene a o say yefu obi a yenye no yewu no the same day nti so ye kofi a ne kra na obatu se no o say yefre no kofi omutumi ye miensa nanum na nya omu ye ne say so ohen no nkan no ye wo agya efe ejabusuma na asante fo mo fra ntro ana nton. Okay. Ebini busuma yesu, busuma pra, busumuru, busuma durabe, busuma katia, busuma yensu, ene ne yakeka ho. Sa ensuo yi nyina no se wo papa bosa ebusua no a ana sa enton no a wo kwa asante wo se wo edi enton be na wo dware. Ko san wo bi sa no. Nti sa ensuo na nkofo dware no. Enka se ye fida bia no wo be ko ensuo no. On fa unsa wo fante na se wo ye bosuma ayensu nya wo be ko bebia ayensu bebia so ni damo se ewo wo ye bosumu twini a o se wo fi o na wo ko bosumu twe ko dware bi na wo de dware wo kra enti bibia ko ye wo abla abomu no wo dware sansuo ni wie pepepe na bibia de yie what I say on na nkan ye se wo dware ne kra obi anu me ya paye ene ye de kosi nkwantanan nti ohun se enka no ye obi hu ne omanyina ye na de a ene esa adwane a ye di ye ne hu nso ne bibia no ene ye de kosi nkwantanan where there's junction. Yes nti the see one a one there's a spiritual power at every nkwantanan with the sewer and I do baby say enu obiam the evil spirit will come for it na tese wo musio no wo ma swallow wo ma de na wenya wo paye. Into the Quantana bia. Yes, into so. I know ya bema. Mihunusana you two. Wojina Quantana. Send no ye de yo. Emse no gare. Yantoaso. Into the sana. Bibi enko ye wa bra bomuno. Na ebusufo na yesen afako. Into the nye twifo no bibi enko ya say ne kra dwane no. You need to bring the soul back. Na nimpa no onjina yi. Enti ayemfo no sa careful way omukwa omuna omudware ohen no they become what is called soul washers ewa omudware ohen no na emfin so ohen sa ohen ebedidi dia ne dwane sa ohen krai no ayesen o tasty o so hwe sa bibia ekoyiye na obo ohen no ho ban emfin so sa krawei se onyine tire bedwom sa ne awoka na ono no ote nanim ahemfie nyina ente se ewuo bi baba I was a cran and didn't know first. I'm on him to me as a escape. What I say, and see now, yes, and the role and the duties. And see, side duties now, no one will know, and kind of panel. So he no cry echo woman. Sound of phone and not your kumo. Eddie now say, okay, so he no ye say obey hia nkwala me asomo no enti ne akunsa nkwala no so aka ho ye de mutumi ni ohene nyin wo hu obi say ahemfo no obi bedi be 40 years and 30 years wo adedie mu enti bi mutumi nyi kura a wo mo serve a wo mo ye ohene kra what I say enti so ohene wu a na sa nimpa no ye kunu nso on the human sacrifice ne ba you know enti say you do enti say e did say yeah, I can for send you life is not an end. The life of the living, baby, at war, unlike Christianity now, who are unconcerned, baby, in traditional African religion, it is very practical. Who know who bring here? No, what was someone
wokɔ asama ne ye gu winsa anu nyam papa wo ye ne afra wo say mo ne nananom no the ancestors enti we ancestor na wo gbo wo bra yi a ye san ewo e ma wo ba wiase biem. So our life is a continuous circular life. On your better traditional African religion, I can explain it very well for people to understand. It is more valuable than the so-called Christian religion. What I say, inti when we did this, or you know, as an ancestor, a one so obetna obey here obi obey say obesomo inti so hini kwadia ene ne kra na osomo no one ne nko na osomo inti na enkae no wo mo ye enyoma a otesa no. But we don't have that again. Internet ebedu mbrebi no obehwa there was a case of Achiamensa in Achimebuakwa. Na no for ya tewu ya wo mo se nikra no ayira nkofo fi say wo mo ekunu ayesen e de ne account no. So these are more great cases. Na dia na kra no so wo munya. So obi ye kra won't be mba no ohene kra no. So winnim na wo de won saka no a ono punishment ababa was betu great we save to kromu na sa wo bonu na wo bira no a na just wa banana we bra nana because nana kra no no into in kind no so wo bu we di kra atem what the nana ahinentem so wo di bibi tama wo di agene twanana into in kind no nya wo be ni bia ono bi na de be yawo in fact ohini bufu krampa e betu bi ekum because just say unyo hina ka obey say wo be kono so nti na craft no or a representative of the chief. Very good nti wo obi mu banya tumi anya opportunity say ayemfo payifo ba manchama ebi mu kra ebanya ska eye adwuma akase bebre go Equiapim TV be also hein